Međuopštinski centar za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici organizovao je u svojim prostorijama podelu novogodišnjeg paketića za decu korisnika novčane socijalne pomoći. Za više od 400 dece pripremljeni su paketići, a delili su ih zaposleni u ovoj ustanovi. Direktorica Sonja Obradović na samom početku povodom dočeka pravoslavne nove godine poželela je svima dobro zdravlje, mir, sreću i blagostanje, a posebno se zahvalila predsedniku privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandru Spiriću, koji uvek ima razumevanja za sve potrebe svojih sugrađana, a posebno socijalno ugroženim licima. Povodom predstojeće Srpske pravoslavne 2023. godine želim svim mališanima i svom srpskom stanovništvu na teritoriji Kosova i Metohije da poželim mir, zdravlje, sreću, blagostanje i uspeh na svim poljima. Posebno ovom prilikom želim da se zahvalim predsjedniku privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, gospodinu Aleksandru Spiriću, koji je imao sluha i razumevanja i obezbedio 450 paketića za ovu našu decu. Sreća i osmeh na ovim dečijim licima nakon dobijanja novogodišnjih paketića ni sa čim se ne meri. Sreća i osmeh, a prvenstveno njihova budućnost, zavisi isključivo od nas starijih. Čuvajmo naše blago, a blago su naša deca.